Pozdrav svima ljudi, sa vama je Gavrilo i dobrodošli u Micro Battle na Mineplexu, jej! Ovo ste možda već vidjeli kako se mikro kod Visual Srbije. Ali ja tada nisam editovao, on jeste, ne znam zašto, ali dobro. Sada ćete vidjeti kako ja onako snimam i eto, nadam se da vam se sviđa ovaj naš intro. Sad smo ga napravili, mislim, rađen je u Camtasia, tako da to nije loše baš, ali dovoljno dobro. What? Failova sam jedan blok, ali nema veze. Tako. Ja sam ti pošao, to, nice, jedan. To, za malo sam ga ubio, nema veze. Koji su naši su crveni. Dobre. Ja sad konačno imamo sliku koja mi je dugo mučila. To mi je jako bio veliki problem. Kad bi dobio brže strele. Da pogodim onog tamo. To. What? Ima ih dvojica. Čekaj. Piggy i da, dvojica. Ovdje je jedini problem što s Archerom da mnogo dobijete kasno strele. Svuda nas gađaju i plavi tim. Ajde dosta više. Dobre, idemo Twist Gribbly, have the kill, mislim asist, ali može i to. Bi dobio mnogo više strela. Ja sam jedini u svom timu. Ja sam Twist Gribbly, eto. Samo da to znate. O, kakav noob. Da, i prvi klip uopšte nije trebao da bude Marko, da, samo to da znate da prvi klip, haker. Ovaj lik je haker, znači ljudi definitivno. Kosa crta, ne. Dobro ljudi, on će biti reporter, ništa. I evo sad idemo na partiju broj 2. Što sam počeo da vam pričam da prvi klip uopšte nije trebao da bude kako već, uopšte nije trebao prvi klip da bude od Marka Koksa tekstura za preživljavanje. Trebalo je da bude kako se već beše zove, Mortal Kombat sa Andrejom, ali ništa od toga. Tako da, eto. Ajde, želim da uđem u ove. Evo ljudi, uskoro krećemo. Samo uskoro se završava ona anketa za vašu odliku šta još da snimam. I da, i počinje sad na kanalu da bude League of Legends. Samo eto to da vam kažem. Ništa specijalno, ali eto. Kreće i League of Legends. Ovo će također sad biti zadnja partija. I nadam se da vam se sviđa onaj klip kako da napravite ovu skin. Mislim, ne da napravite, nego da ga ubacite u Minecraft koji radi. Pošto ima ih mnogo, samo što većina ne radi. Jep. Samo ovdje postavi zid kad nema nikog. Ziher. Dobre.
Nešto mi malo laga. I da, mislim ljudi da je mnogo bolje da snimam u ovaj. 50, u 60 fps nego u 50. I naravno sad će ljudi, mislim, u početku ovako intro Camtuzi, hoćemo onda da napravimo baš naš intro. Neće biti onako da je uradila Camtuzi nego mi. Mislim da ovaj game pobeđujemo. Ok, ovaj game definitivno pobeđujemo. Sad ćemo se spustiti da vidi ko je žuti tim. Mislim zeleni, on je žuti. I postavljajte mi neka pitanja, ono. I ne morate ili hoćete, kako već god hoćete, postavljajte. Yeah. Damn, I'm good. Neke male merdevine, pošto on, eto tu, moguće da si failovao mi strelu, mrš. Gledam. Pobjeda! Eto ljudi, to je bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Još je bila mala kratka, samo 2 partije. Eto ljudi, to je bilo to. Pozdrav!